ngukwana tore iguru ya rights ya mwe bantu na embrene nyingi endete gutu wakiri embra ya tutora antu bakorera mono inaga kiserikali saidia torjumura ibwensa ikaga contradict watamanina embrateri gotu ya ture bantu ngorera bali ona banda bakorera torjino na sinsema ya lio toigo ga bogusero embra ya ture nyinga antu badire bono korero kokwabo igo rights jito abantu babatere tsyo komenya kerembre gotu nyinga mpaka ya itabantu serikali kerigerete oligererio moralia mbya mona seli boli moralia oligererio the history ya mangana ya serikali nkitokoro ke serikali serikali ne karo konyoranga ki ekaro oligererio historically maega kale serikali nchi alingi abante balenge ku govern every man for himself survival for the fittest bakanyoranga togendere ko kiro montanya gwetenere na okole into byaye paketo ke ngame chano ne toke abante bale go itana monta yo ko govern abantu bakamanya go decide the people decided to donate power ochiese egento barugete serikali bagachora a few of them babatenenere bagabana mangana akorete alia ko bausu abantu abaye abu no to konyora the first thing to gorokanga the social contract theory social contract nelinga ki ntubwate mukataba ne serikali intubuna abantu ikyara ni to elect the government ntubwate mukataba ne serikali ngaki tuabairo burayo boiga tuabaire responsibility yo koligereri for our political welfare yo koligereri our social welfare and our economic welfare bone karo monta akorera ngembura ya ture serikali saidia maji imechukua sufuria na vitu zote mangana ayu na ngorra bantu ngojere bakore chiche naro lakini rende that issue yogo tuare social contract ne government abu no to konyora the first basis yogo tebanga ki nto abantu abakorera mpabu atobo ene mpabu ate rights chuko boli serikali ngaki how is it that bono ngo chande katoli while we have donated power to you elinde mokoreki motoligere article 43 ngo kwanere gore ya social and political and economic rights no social and economic rights bone karuko ligereria ase those economic rights ne jiringa ki umuntu abe protected from for example bona wekara to kwanira health to kwanira igoro ya safety yaye asare asamenyete surrounding yaye na atakire okoraki na atakire kurendwa iko bona serikali ne bwate responsibility na anda samangana disaster management umethe bona ngo swali gapo serikali ne bwate responsibility yo kora disaster management yo kwensure ngaki to manage this disaster but now we find that tole ase asale to atebe crossroads ekaro tu koligereria ngane ye lino buna yajete na bo koligereria nga ekaro batangaza ngembura ngo tuere one so gutangaza kolinki meaning ya engereki once the weatherman ya gutangaza etakire bono the government ya be notified that there is an impending disaster there is a possibility of disaster nature correct nature baro a government bono ne bwate responsibility yo kubeka measures in place yo buna bono bata tenga wametenga pesa yo correct yo ku manage amangana elino ekoro tibese chi abekiru ensemo policies and plans sinjika ndikobeku ensemo ngaki bali bara ase bitongo bali bara asale are risk ko konyole mechando yembura mpata kere kunganyi ukoruaro babe supported baru asali bali elinde disaster elite ekoro tejaro but what we have is an issue of miscommunication obo era ni botali boro Botari borongi. We have the weatherman no kotebanga imburanga koleriki. Ngotuere obesana. Then we have those people we have entrusted noborai. One for example our president. Our president is on record kotebanga ngosa ba sabiri nyasaye buna serikali ba sabiro monene ngabono mburetali ko correct. Ojugo ngembulira abe 20 toiga ngamburetali correct tali ko. Abantu manyete karo to communicate as leaders. Na dekena kitu abantu bakoteba igori national values and ethics chabarai. Ekaro go communicate. Sometimes you're holding at this communication as the head of state. Impact kiyebwate ko chia sabantu bali ba gotegerera. Bono for instance in this case abantu mbaro bayigwerete president bagatenga ki onye mburate yo. Mura ibenzo tebire. Nyumura ibenzo tebire. Igorende na roje ngambura takaliti bakairana. Bali kanya ba ngmiro ko nganya, bali ba chakire ko beka preparedness. Elinde bako baetanga kurwa se effects chel nino bakarua roro bagatika go prepare bagatenga bone mbulera abe nene lakini tebwati manga abu no bono to goja twanya ole problem because now abante ba relaxed igera no murai bwa bakase bunge obi wandanyi na moje ti murai bensa tena bona mangana yonsi mafaya you take full responsibility because ngwa ngaine da bantu asinge njobo era ni botali boro igora state ne bwata responsibility yo wensure ngabanta ambali protected but when we come up with issues buna bona miscommunication yenye iga igobona ekorere kananga ki
responsibility eli to baete mbali konye bwati boronge bune korete buneta ke ikera ntoroje nano ikero wabio andanyaro taro tena abantu abagwetaman no muntu orikire okori taxes y'abakenya ebone jandita abakenya okototebiri ingi tutategerere ere kubwana ndo muntu mungano no muraibwense aje ko misiridia abakenya ko ngana ne ate teniga misiridia abakenya ko ngano bio wandani kero bio wandani ne ro kwane ta utalinje ne ro kwane no murayare ke no murayare tali ko ngana no bio wandani it is clear that this is there is miscommunication akaroma eto na kinate abanga ki under the national values and principles of governance and also leadership and integrity omorai no bwate ethics so tate kwe bolinga ki what is the importance of ngongo kwana burumorai ntarachi kugikwana mangana kikiratwa talio kwana mangana bona for example karo tenga mwasabire nyasaye baka bona mwamanyire nga nyasaye wanjire bona mbuye lyari gocha gotoita talio correct talio tokaro I think that is recklessness talio na mangana yo pia recklessness utterances injiroro chitata kiriko toka kurua sumurai bwense ekyare chikola to botanta bona kigina to jigo so sensemo ya the state of the nation ekiro murai bwense out the north the na brother go to yat ngya bakenya bara mwege ne crowd to kwana kur parliament ngo gatoro to kwana amanga ziri tukira